Assalamu alaikum туғандар. Bizde Zipter firmasının наборлары сатыққа шықты. Бұл нержавейкадан магнит жауышпайды. Сыяны заттар бөліп шығарады өзінің. Набордың ішінде 8 литрлік кастрюль бар, 4 литрлік кастрюль бар, анан 3 литрлік кастрюльіміз бар. Ошондой эле 2,5 литр чайнек. Анан 3 литрлік сковородкабыз бар. Анан сковородканын ушундай түрү бар. Бунубуз 2 литр болот. Андан сырткары бычактардын набору бар. 4 бычак, бир кайчы, анан бир ушундай аш бар. Булардын баарынын баасы 4900 сом. Кыргызстан боюнча доставка бар. Заказ берүү үчүн экрандан номерге кайрылгыла.